Thi anisondeleni la kunento enjenganayo njengoba sakwazi ukuthi sisondele khona siyazi ukuthi abaphathi beenkampani lamafemu nesendaweni eningi abafowethu laba abadrive ama-truck kade bahlale bekhaya ngoba le misebenzi lefanga ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina iningi abantu bokhaya izathu zibambali esokuqala ngisibalekile ukuthi lo hamba akanamalungelo njengomsebenzi so kulula ke wona njengomphathi ukuthi umenze noma yini ngasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile nalawo avumelekile mayithi uyagula uyakhwehlela umxoshe uma ufuna ukumxosha akanalungelo lalutho angeke okwazi ukujoyina i-union ahamba athole inyunyana ezomela ngoba akekho wasemthethweni kwayo so ile nto-ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashi abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efanele babakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokhanga abantu bokhanga abaqasha ngani abaqashi angithi uhulumeni ke kunemithetho yakhona so ukuboshwa komqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi ayinkantolo aye ejele uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeka azenzele into ayenzayo afani ukuthi uzothi masuwenze lento kuhamba uhlala ejele ngaphakathi isigwebo sakhona nje kade ngisho ukuthi kufanele nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaleke kakhulu ukuthi igwebo zakhona esamsana esikwenza ukuthi abantu baqhubeka beloku beyenza ngicabanga ukuthi wonke ama-restaurant uma uthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona basebenza khona ema-restaurant osisi bethu nobhuti bethu abakwazi ukuthola umsebenzi ebalulekile-ke umsakazi engiphathe kambi mina ngoba hhayi ngoba nakho ngigqugquzela ukuthi abantu bangazwani behleli ezweni kumele abantu bazwane behleli ezweni kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngokungekho emthethweni eSouth Africa nayo inkinga esiba nayo ukuthi amaphoyisa mayifika la muntu afika aplayele ukuthi ucela anikezwe imvume ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile ubalekile into ethile ufuna ukubulawa ekhathi e-aplayile u-aplayela ku-Home Affairs abese yalila bese yafika amaphoyisa nomkhwanazi bamfunisa amaphepha athola awanawo amaphepha ngoba Home Affairs abamphendula siyambopha mayesefika inkantolo abashushisi abakwazi ukumshushisa ngoba ufika lapha namalo yakhe athi nayi proof ukuthi salini Home Affairs ukuthi asiphendule sefuna dedele abuyele emgaqweni lihlangane naye iphoyisa limbophe futhi ahamba enkantolo athi umshushisi ilo yakhe ithi salini Home Affairs abuyele emgaqweni sinaleyo nkinga enkulu sina njengoba ubabona sibaqoqa nje bemaningi ofuna ngelilanga ukuze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisiboniseni naba begelwa amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa ke manje bangaki and masiyabheka ukuthi kulabo abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi ngoba manje sinaleyo nkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angakhosi so ungafika umshiye la iyakhona